uwo muntu amaze kunyegeje nabona ko ari umubyeyi mwiza naciye mufata nka papa, ariko nyine birangira afashe ku ngufu. Hari igihe wumva inkuru z'ubuzima abandi bagiye bacamo ukumva ibibazo bagiye bacamo nawe ukacugereranya n'ibyo nawe wari urimo icyo gihe. Iyo bamara kuguha ibyo byabo we bari guhitamo kwigumanira ibyo byawe. Uba warigeze kuba wumva ko isi kurambiye? Yego ndabyemera. Kandi warigeze kumva yuko ushaka no kwiyahura? Rimwe na rimwe ukabura amahitamo, nabyo ndabyemeza neza. Ariko nabwo wigeze urara hanze kabiri gatatu uri kumwe n'umwana w'uruhinja amaze umwaka umwe wonyine, mu gihe nyina w'uwo mwana aba atarenze imyaka 15. Reka duzingurure ibitabo. Ndi muri kumwe ni Sumaila Manirumva. Aha ni kuri Neza Empire. Igisabwe no gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru z'ubuzima ntizagize gucika. Izina yawe nyakuri yitwa Mimi Mihaye. Uyavukiye Murambya muri komine bita Kiganda. Yavukiye amezi 9 kabandi bana bose bavuka. Avuka ari umukobwa. Yavutse ari umukobwa umwe mu bakobwa batatu. Ariko ubuzima yaciyemo bwabaye ubuzima bukomeye cyane kandi bwanamukomeje, bituma agera ku nzozi zimwe yifuza. Hari ibintu byinshi bisaba kutugeraho ariko tubanje guca mu ruganda. Uyu nawe yaciye mu ruganda abanza aracugwa. Amaze gucugwa aba icyuma gicyaye ndetse kiriko kirabonekera isi muri no minsi. Ku myaka 15 yonyene isi yari tangiye kumubona. Iki gihe nyina na papa wiwe baratandukanye. Bamaze gutandukana ngo nicyo gihe isi yatangiye kumwiyereka, imwereka yuko isi atari mugenzi we kandi atari icyo bapfana. Bamaze gutandukana ubuzima bwabaye bushaririye. Uyu Mimi Mihaye yasigaranye na mama wiwe mu gihe papa we yari amaze kubasiga. Bamaze kusigana na mama we yatangiye kuba mu buzima bukomeye. Ndibuka nageze ahantu ushaka kwiyahura, ushaka kwihasa umungomfe. Yes, nibyo kuri byo wumvise nibyo. Icyo gihe cyarageze ashaka kwiyahura ariko abura amahitamo yo kubikora kuko natangiye ndabikubwira. Nkuko babivuze abahanga ngo icyo uzoba muragendana kandi ntimusigana. Ngo ujya gutangira kubaho Imana iba yaramaze kwandika urwandiko ibyo uzonyuramo byose. Uyu Mimi Mihaye bimaze kugenda uko yavuye muheri wabo ajya Bujumbura. Amaze kujya Bujumbura yahuye n'ibi bintu bikomeye cyane nko gufatwa ku nguvu ndetse no gushaka atageze. Kuko ku myaka 15 Mimi Mihaye yaramaze kuba umugore kandi yarafise n'umwana. Ese byagenze gute? Nyuma yuko bisananye namaze gutandukana Mimi Mihaye, hari umusore ngo w'umukristo yari umukizwa niwe ngo yagiye kumufasha ngamubaza ibibazo afise, aramubwira ko yomuba hafi kandi so rero uwo muntu amaze kunyegeje nabona ko ari umubyeyi mwiza naciye mufata nka papa, ariko nyine birangira afashe ku ngufu. Ibi byose byabaye afise imyaka 15 yiga senior 2 cyangwa se aho bita mu mwaka w'8 aho ni mu Kirundi. Kumwe bavuga ngo ushaka kwica inguru abanza akayagaza bikikajyoherwa nyuma akayikubita icyuma ikabirageze hasi. Niko Mimi Mihaye nawe byamugendekeye mbere yuko ahora n'uwo musore abanje kumwereka yuko ari umusore w'umukristo w'umupantikoti, ariko inyungu we yari afise zari zitandukanye n'iz'abakristo bama bafise. Wamugira wabyumvise yuko nyuma yuko amaze kumugiraho inshuti nziza amufasha muri buri kimwe cyose, byarangiye amufasha ku nguvu. Ubwo Mimi Mihaye yatangiye kuba mu buzima bukomeye. Ibaze ko yari afise imyaka ikiri mikeya cyane, yari afise imyaka 15 yonyine. Nyuma yaho haheze iminsi mike Mimi Mihaye yagiye kubana n'undi mugabo atari wa undi yamufashe ku nguvu. Ariko nyamugabo amakuru atanga bavuga yuko nyamugabo babanyuga kabiri yarasanzwe ari inshuti y'umwe wa mbere, ashobora kuba ari yamuhaye ngo babane. Ubwo icyo gihe Mimi Mihaye barabanye ariko abantu ubuzima butoroshe, dore ko nyuma yaho nawe bagiye batandukana amufitiye abana babiri. Uwo mukobwa yafashe abana bose abasigira umugabo. Amaze kugenda nibwo yinjiye muri industry ya filime, aratangira arakina birakomera. Umukobwa yarafise impano itangaje ari nawe yatumye no munsi agera rwego agezeho no munsi. Ukwihangana kwiwe ndetse no kudacika intege kwiwe n'ibibazo yagiye araca muri byamwigije kugera ku nzozi yageze kuno munsi. Dore ko ari umukobwa yakwije agakigo ko kuba yarose miliyoni imwe y'amaviews mu kiringo cy'indwi aho hari muri filime bitwa No Regret yayikiniye mu Rwanda. Yari kumwe na Kiramani kuri channel bita Big Mind Empire. Uyu mukobwa afise ubuhigo butandukanye, nawe mukobwa yakiniye inshuro nyinshi muri timu za mbere zikomeye mu Rwanda. Dore ko yakinanye n'abastari nka Kiramani, Soroba, Dr. Sabe, Patino Peri ndetse na Miss Nyambo na Regis atavuyemo ndetse n'umusaza dukunda kwita Tukuwote. Aho bose navuze nibo bahetse filime nyarwanda. Yarose award ya YouTube yo kuba yarakwije aba subscribers 100,000 mu gihe gito. Uyu mukobwa yinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,500 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 4 mu kwezi. Amaze
kurebwa inshuro miliyoni 4,327 ndetse n'abantu 600 mu myaka 2 yonyine atanguje YouTube channel yiwe. Ubu afise imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Vanguard. Mimi Mireille yagiye amenyekana mu bikorwa byinshi ko aho yagiye aronka amahasima officiel, akaronka ama award ndetse no gushimwa mu bafana biwe, dore ko ku munsi wa lasima officiel y'ifilime yiwe Kiramunda umukobwa Rivera Muhimbare yamuhaye kado ya iPhone 15 Pro Max, impano yo kuba yarihanganye kandi agakomera mu rugendo yatanguye. Naho ibintu biba bikomeye ntabwo bisobanura ngo cika intege. Uyu mukobwa yakinnye filime nyinshi zitandukanye kandi zikomeye kuko yagiye abigaragaza. Yagivuze yuko atamuntu n'umwe ashobora kubwira inkuru y'ubuzima bwiwe, ahubwo azobikina muri filime ubu bwenge akazobireberaho. Mimi Mireille yagaragaye muri filime nyinshi nka Kiramunda, ariyo filime benshi bavuga ko ariyo mateka y'ubuzima bwiwe. Nimba utarayireba uzogende kuri YouTube channel yiwe uyirebe, ndazobona neza Mimi Mireille uwo ariwe ndetse no gustrugglinga no kwihangana yagize. Mimi Mireille yakinnye filime nyinshi, ibibero by'umubyeyi, akina iyo bita Inama, ndetse yongera akina ni filime bita Power of God yayikiniye mu Rwanda muri timu ya Kiramani Empire. Uyu mukobwa yakinnye n'indi filime bita No Regret, ari nayo yazamuye audience yiwe ituma amenyekana mu Rwanda, mu Burundi, East Africa ndetse n'ahandi. Mimi Mireille inkuru ziwe zikomeza kugaragara kenshi buri mwanya nk'umugore yataye abana, nk'umugore atagira umutima, nk'umugore atamubagira yasize abana akabasigira umugabo akiri muto, ndetse n'umugabo nawe nyine ari mwe mu bantu bafise uruhara rwo kugenda basevya uwo mukobwa. Ntabwo twuvuga ko ari umukobwa ahubwo n'umumama, kuko ikiza cyemeza yuko ari umumama nawe ubwiye warabyiyemerera. Mimi Mireille yatandukanye n'abakobwa bandi basiga abana mu byaro bakagenda mu mujyi, bamara kubona barafagafashe ntibasubire kwibuka yuko bigeze kuba bafise abana bagera imbere y'itangazamakuru ntibigere babivuga. Ariko Mimi Mireille si kameze, niyo ari kumwe n'itangazamakuru aravuga yuko afite abana ariko adafite ubushobozi bwo kuba yobatunga kubera ko umugabo nawe yabakunze kumurusha. Uyu mukobwa yabaye mu buzima bukomeye. Iyi ni incamake y'ubuzima bwiwe. Ndi Ismael Mani, numva nimba ukeneye kumenya inkuru nyinshi za Mimi Mireille ujye muri commentaire umbwira ati tubarire n'ibindi. Aha nashatse kubica ku mayange, hariho byinshi mba ntavuze kuko mba ntazi reaction muza kugira. Nimba we yagushimishije ino nkuru ukande subscribe kandi nandike muri commentaire umbwira ati duhe full documentary cyangwa se duhe documentary yuzuye. Ndabashimiye, nizere ko muri kumwe nanjye aha ni kuri Neza Empire. Turi kumwe twese twubaka ubumwe kandi tukagira ubwami bukomeye.